Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 13 z'ukwa gatanu 2024. Amakuru yacu kagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. U Rwanda rwavuze ko ntaho ruhuriye na grenade zatewe i Bujumbura, ni mu gihe nanone tukubwira ko diplomasi ya Kongo iri mu bibazo nyuma y'uko ibihugu byo hirya no hino ku isi biri guhirimbanira kugira ngo bikomeze kuva mu butunzi hano muri Kongo, gihishe inyuma y'imirwano ikomeje kubera muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No muri Sudan turakubwira ko intambara ikomeje guca ibintu mu gace ka Al-Fashir muri Darfur. Hanze Afrika turakubwira ko Perezida Putin yasimbuje Minisitiri w'Ingabo. Ni amakuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Jean Harimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. U Rwanda rwavuze ko ntaho ruhuriye na grenade zatewe i Bujumbura. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko ntaho ihuriye n'ibitero bya grenade biheruka kuba mu Burundi, rusaba ko iki gihugu kidakomeza gutwerera ibibazo byacyo u Rwanda. Kwa gatanu tariki ya 10 Gicurasi 2024 mu mujyi wa Bujumbura humvikanye ibisasu bya grenade byanatumye abarundi 38 bakomereka. Mu ntangiriro z'uku kwezi nabwo muri Kamenge muri komine Ntahangwa mu mujyi wa Bujumbura naho hari hatewe ibindi bisasu. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ryo kwa 12 Gicurasi 2024 rivuga ko Burundi budakwiye guhuza u Rwanda ibibazo bufite imbere mu gihugu. Muri iryo tangazo u Rwanda rwavuze ko u Burundi bufitanye ikibazo n'u Rwanda, ariko u Rwanda nta kibazo rufitanye n'u Burundi. U Rwanda kandi rwasabye ko u Burundi rwagerageza gukemura ibibazo byarwo rutitwaje u Rwanda. Si ubwa mbere u Burundi bushinja u Rwanda kugira uruhare mu guhungabanya umutekano warwo, icyakora u Rwanda rwo ruvuga ko rwifuza ko umubano w'ibihugu byombi waba mwiza. Nanone kandi reka tukubwire ko muri Kongo bakomeje guhangayikishwa n'ibihugu bitandukanye bikomeje kwereka Kongo ko byifatanyije nayo mu buryo bwo gusahura umutungo wayo. Guhuzagurika kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri diplomasi bikomeze kuyita kure kuko ibihugu by'ibihangange yikururiye biri guhirimbanira kunyunguta uburyohe bw'umutungo wiganjemo wo mu nda y'isi. Igihugu cyakomeje gutera inyoni. Vuba aha haherutse gufungurwa ambasaderi ya Ukraine i Kinshasa w'iki gihugu cyahawe ikaze mu bwatsi Burusiya bahanganye bumaze igihe bwarashinzemo imizi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Christophe Rutundura yemeje ko gufungura ambasaderi ya Ukraine i Kinshasa ari ugushimangira umubano na Ukraine, bikaba no gukomeza ubufatanye mpuzamahanga. Ni RDC yumvikanye mu ruhando mpuzamahanga yamagana Burusiya ku ntambara yo muri Ukraine, aho ubutegetsi bwa Kisekedi bushinja Putin kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Icyakora guha ikaze Ukraine muri Kongo bishimangira guhuzagurika kwa diplomasi ya RDC, aho iki gihugu gikorana n'Uburusiya bwitezweho amakiriro mu kurimba umutwe wa M23. Ni Burusiya buha intwaro guverinoma ya Kongo, imyitozo ya gisirikare ndetse n'abacancuro bafasha FARDC n'abambari bayo mu guhangana na M23. Ambasaderi w'Uburusiya muri RDC Alexis Sentebov muri 2023 yagize ati ubusugire bwa RDC bugomba guharanirwa by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Impuguke muri diplomasi zigaragaza ko gucudika kwa Ukraine n'ubutegetsi bwa Kisekedi bishobora kuzabyarira RDC amazi nk'ibisusa. Ni amasezerano ashobora kurogoya ku rwego rwo hejuru imikoranire idasanzwe y'Uburusiya na RDC kuva mu cya 1990. Ni mu gihe Perezida Kisekedi wavuga ko igihe kigeze ngo bipakurura ibihugu bikurura byishyira bigashaka no gutanga amabwiriza ku bihugu bya Afurika. Gusa yagera ku Bushinwa n'Uburusiya akaruma ahuha. Ubwo aheruka gusura Ubushinwa, Perezida Kisekedi yongeye gushimangira inyota yo gukorana n'icyo gihugu mu guhabwa intwaro zihambaye, maze Ubushinwa nabwo bugahabwa amabuye y'agaciro. Kisekedi na Jinping barebeye hamwe uko havugururwa amasezerano yo muri 2008 yemereraga Ubushinwa gutunda amabuye y'agaciro ya Kongo ku ngurane y'ibikorwa remezo. Ni Ubushinwa kugeza amagingo yabufite akaboko kanini mu mabuye y'agaciro acukurwa mu birombe byigaruriwe na M23. Nta mwiryane urumvikana hagati y'iki gihugu n'abo barwanyi. Kugeza ubu igihugu cyazamurijwe mu gusaba M23 guhagarika imirwano, nta kuzuyaza ubutegetsi bwa Kisekedi buhita bugishimagiza, cyaba gifite intwaro kigahabwa isoko nta gutekereza kabiri. Izo ntwaro RDC cukuzwa, izindi zikaza nk'imano
intwaro nizo zihindukira zikarashishwa ingabo zayo kuko zifatwa na M23 mu buryo bworoshye. Gusa hari n'abasirikare bakuru bazigurisha n'imitwe y'inyeshyamba. Kwitabaza ingabo za SADC nabyo biri mu byagaragaje ubwambure bwa diplomasi ya Kongo, aho iki gihugu ntako kitagize ngo gihindanye isura z'ingabo ya EAC cyashinje kuba ibyitso bya M23. Gusa nabo RDC yangaje bakaba nta santimetero y'ubutaka barambura M23. Izi ngabo zijya kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo, abategetsi b'igihugu bavuze amagambo avanze n'ibitutsi bitagira ingano kugira nubwo berura ko bashaka kuva mu muryango wa EAC bataramaramo kabiri. Kugeza RDC yahejeje inguni yo kugereka ku Rwanda ibibazo byayo byose kugera naho Kisekedi yeruye ko azarasusa ku manwa y'ihanga i Kigali agakura ku butegetsi Perezida Paul Kagame. Reka tukubwire nanone ko muri Sudani intambara iri guca ibintu muri Al-Fashir mu gace ka Darfur. Uko iminsi yicuma niko imirwano hagati y'ingabo za leta ya Sudan n'umutwe wa RSF irushaho guhitana no gukura mu byabo ibihumbi by'abaturage muri Al-Fashir muri Darfur y'amajyaruguru. Impande zombi ziri gukoresha indege z'intambara n'intwaro ziremereye. Iyi mirwano iri kubera muri Al-Fashir yageze mu mujyi rwagati no mu nkengero z'isoko rikuru, yakitanye abasivile abandi barakomereka. Umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi n'abimukira watangaje ko imirwano yo kuwa 10 Gicurasi 2024 yasize byibura abagera kuri 850 bataye ingo zabo. Ni mu gihe abaturage bagera kuri 27 barimo abagore n'abana bahasize ubuzima, n'abagera ku 130 bakomeretse bikabije. Amakuru avuga ko abajyanwe kwa muganga bigoranye kubitaho kuko ibitaro byabakiriye bifite ubushobozi buke. Imibare itangwa na OMS igaragaza ko muri Al-Fashir hagati ya tariki ya 2 na 18 Mata byibura barenga ibihumbi 46 bavanwe mu byabo. Hari impungenge ko imirwano hagati y'ingabo za leta na RSF bizarushaho guhitana ubuzima bwa benshi batari borohewe n'amakimbirane y'amoko yashinze imizi muri Darfur no mu nkengero zayo. Darfur niko karere ka mbere kashegeshwe n'iyi ntambara, aho RSF ishinjwa gushinga imitwe y'inyeshyamba z'Abarabu mu rwego rwo kwirukana abafite uruhu rwirabura harimo abo mu bwoko bw'Abamasayi. Gusa RSF ivuga ko Darfur yari isanzwe yarasubiye kwadukamo imvururu hagati y'Abarabu n'Abamasayi. Kugeza ubu imiryango mpuzamahanga itanga ubutabazi niyorohiwe no kwinjira muri Al-Fashir kuko inzira zose zinjiza zamaze gufungwa. OMS ivuga ko kuva hagati muri Mata 2023 abantu bagera ku bihumbi 570 bimuwe muri leta ya Darfur y'amajyaruguru. Hanze Afrika reka twubwire ko Perezida Putin yasimbuje Minisitiri w'Ingabo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa 12 Gicurasi 2024 yasimbuje Minisitiri w'Ingabo wari umaze imyaka 12 muri izi nshingano, Sergei Shoigu. Shoigu yagizwe umunyamabanga w'akanama k'umutekano w'Uburusiya, yasimbujwe Andrei Beresov usanzwe ari Minisitiri w'Intebe wungirije w'Uburusiya. Shoigu yari mu bambere bafataga ibyemezo ku ntambara y'Uburusiya buhanganyemo na Ukraine kuva muri Gashyantare 2023. Uyu munyapolitiki ni nawe wamenyaga imibereho ya buri munsi y'abasirikare bari ku rugamba, akanemeza ubufatanye hagati yazo n'abafatanyabikorwa barimo abarwanyi b'umutwe wa gisirikare wigenga wa Wagner. Muri 2023 Shoigu yagiranye amakimbirane na Yevgeny Prigozhin wayoboraga Wagner bitewe no kudaha abarwanyi b'uyu mutwe intwaro bari bakeneye kugira ngo bashobore guhangana n'ingabo za Ukraine. Aya makimbirane yatumye abarwanyi ba Wagner bakora imyigaragambyo bafata by'akanya gato ibice by'Uburusiya nka Rostov byegereye Ukraine. Ni igikorwa cyarakaje Perezida Vladimir Putin arahirira guhana Prigozhin waje gupfira mu manuka y'indege muri Kanama 2023. Nyuma yaho Minisitiri w'Ingabo wungirije w'Uburusiya Timuri Ivanov afunzwe muri Mata 2024 akekwaho kunyereza umutungo w'igihugu, byavugwaga ko na Shoigu ashobora gukurikiranwa kuko usibye gukorana bari inshuti zikomeye. Gusa komite y'Uburusiya ishinzwe iperereza ubwo yemezaga ko Ivanov yafunzwe by'agateganyo ntabwo yagaragaje niba Shoigu hari aho ahurizwa n'iyi dosiye. Akanama k'Uburusiya gashinzwe
gashinzwe umutekano n'urwego rukomeye muri iki gihugu kuko niko gashyira mu bikorwa politike zose zirebana n'umutekano, kayoborwa na Perezida Putin akungirizwa na Dmitry Medvedev wigeze kuyobora iki gihugu. Nyuma ya perezida w'aka kanama na visi perezida, umunyamabanga niwe muyobozi wa gatatu ukomeye wako. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagizwagaho nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.